Pemirsa Puspem Badung kekosakin gegiras penonton untuk ngaksiang pementasan ogoh-ogoh Badung Saka Festival ring tanggal 7 Maret. Kramenerau untuk nyaksiang pepitu karya seni ogoh-ogoh miwah pementasan fragmentari saha bala ganjur. Dawegala Sandi keramani sampun ngosekin wewidangan Puspem Badung tur ngantosang antuk ngaksiang atraksi ogoh-ogoh sanirao saking alit-alit pemuda miwah kerameling siri. Wenten pepitu ogoh-ogoh sani kejantosang antuk nyolohang karya seni tur medaging cerita sani ngedautin Gubernur Bali Wayan Koster sarang Bupati Badung Adi Arnawo, Wakil Bupati Badung Bagus Ali Sucipto, Wakil Ketua DPRD Badung Made Sunarto ngaksiang langsung acara budaya inucap. Ring pementasan ke pertama, rau saking prayatna ST Putra Laksana Banjar Bersih di Seada Tegal, sana nyerita yang indik dialektika spiritual Ratu Gedi Mecaling, saha idewa Agung Anom antuk ngembal jagat, ogogo tiosan sani ngedautin mana, saking Semara Pralayo, ST Yowana Dharma Kencana, Banjar Petangkaje, sani ngunggang cerita, indik Jaya Pangus, miwa Kang Cingwi. Raris ST Yowana Giri Banjar Tegal, Desa adat Kute, nyobiang karya Ratna Kusuma, lianan punike, wenten pementasan karya menutur, saking ST Buana Kusuma Banjar Peken, Desa adat Bualu, sani ngunggang indik petuok watek momo angkara imanuse, majeng pelemahan. Silitunggil sani unik, jantara hurip karya ST Putra Baruna Banjar Delot Padonan, Desa adat Pererenan indik alikan zaman, sane taler medaging ogoh-ogoh anak istri Mayunan, selanturnya nih Rudra Agni Pralayaning Jagat, saking ST Dharma Satya Banjar Wira Dharma, Desa adat Mengwitani, indik embasnya nih Dewa Kartikeya, raris karya sane medaging akeh pisan tetuak inggih punika Kalebendu, ST Bakti Dharma, Banjar Kangin Desa adat Pecatu, sane ngentenin indik ajahan Tri Tekarano. Sakefest, nenten wanta dados gala ngelimbakang kreativitas ogoh-ogoh, nanging gala mulat sarire sejeroning ngemit budaya Bali, ngelintangin karya-karya inucap para seniman muda Bali, nenten wanta nyuguhang wentuk visual sane ageng, nanging taler medaging piteket indik kauripan kramo, miwara seiring manusia majeng pelemahan utawi alam. Indrawan, Bali TV.